Zoko, ima tamo, Zoko. Tamo general, tamo u onom delu. Beži! Jeste živi, je? Hajmo, brate, hajmo, jeste dobar? Beži. Beži! Beži vam! Predsjedniku Vlade Republike Srbije. Poštovani, na 15. godišnjicu okončanja agresije NATO pakta nad tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom i potpisivanja Kumanovskog sporazuma kojim je otpočela okupacija Kosova i Metohije, pored toga što je status pokrajine definisan rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, želimo da vam se obratimo sa posebnim zahtevom. Zahtevamo od vas da otkažete sve poslovne aranžmane koje imate u vezi sa rušenjem zgrada Generalštaba i odustanete od njihovog pretvaranja u objekte lukrativne namene. Zgrada Generalštaba je izgrađena još 1965. godine i predstavlja arhitektonski spomenik perioda ekspresionizma u našoj zemlji. Arhitekti se jednoglasno slažu oko izuzetne vrednosti ovog zdanja. Međutim, o sudbini zgrade Generalštaba ne odlučuju oni. Zapravo, odgovornost se prebacuje od jedne do druge ustanove i od jednog do drugog nadležnog organa. Šta bi za nas kao naciju značilo rušenje ovog objekta? To bi bio još jedan svesno dozvoljen gubitak dela našeg kulturnog identiteta. Pored toga što ove zgrade treba da postanu spomen obeležje, smatramo da one treba da postanu i svojevrstan vektor u budućem opredeljivanju kom se privoleti carstvu. Kada god se pred nas bude stavljao izbor na koju stranu se okrenuti, ukoliko budemo imali putokaz u centru Beograda, izbor će biti jednostavan. U vremenu kada je nesumnjivo u toku novi Drang na Hosten, pretvaranjem ovih zgrada u spomen obeležje bismo simbolično i jasno pokazali gde je on počeo. Godine 1914. 1941. 1999. ostavljene su na hiljade Pavlovljevih domova. Dužni smo da ovaj sačuvamo i da sa njim prenesemo poruku da se i mi sećamo i da se mi ponosimo svojom istorijom i svojim opredeljenjem. Pamtimo sva razaranja u Beogradu, i Niš i Grdeličku klisuru, i Novi Sad i Novi Pazar, i Aleksinac i Varvarin, sva stradanja u Srbiji, posebno na Kosovu i Metohiji. Svedoci smo da dvostruki aršini nisu stvar prošlosti. I dok je Jugoslavija bila nelegalno bombardovana u tobožnjoj humanitarnoj intervenciji zbog navodnog zločina na Kosovu i Metohiji, dotle se u Ukrajini, na primjer, očigledno ubijanje sopstvenog naroda sprovodi uz blagoslov NATO-a. Borba naroda na istoku zemlje za svoja prava, za svoj jezik i svoju slobodu tumači se kao teroristički akt. Sa druge strane, puč naoružane rulje u Kijevu bio je tumačen kao slobodarski potez. I sve to praćeno je činjenicom da je Zapad praktično zaboravio ko je spalio stotine ljudi u paklu Doma sindikata u Odesi. Naravno, postoji druge sličnosti koje nikako nisu za pohvalu. U Beogradu je pogođeno porodilište dr. Dragiša Mišović, u Slavjansku su mete bolnice. Po celoj Srbiji stradali su civili, isti je slučaj na istoku Ukrajine. Konačno, u Srbiji je ubijena malena Milica Rakić, a pre nekoliko dana je kijevska vlast ubila njenu vršnjakinju u Slavjansku. Prošlo je 15 godina, a zločini pod patronatom Zapada se nastavljaju. Sve ovo nam govori da Zapad uvek u Srbiji čini ono što sprema Rusiji. Upravo na to upozoravaju nas ove zgrade. Njihovim rušenjem uništili bismo poruku čitavom slobodarskom svetu na što je sve spremna organizacija Severnoatlantskog ugovora, ne bi li se ispunili svi njihovi zahtevi i hirovi. Daj Gorane! Gorane! Nek uđe ovamo! Nek se spremi!